Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagapwang marijuana. Iji barangay hulmaray, napanak na ngala iti istab. Si Kangay, ada istab mo para iti ayuda nga iwaras ti barangay. Un mare, adda na alak ng may sanaang. Uray siyak nga rod mare. Iyala ako manilakay ko ngam saan kanumot amabalin. Uray siyak mo't mare. Sayang. Anya nga ta, no. Ay nawaw, no anya mare. Adda na panunot kong aramidon ta mare. Anya ngay day ta na panunot mo mare. Maamuam to mare. Agkuyog ta nga agpasintro inton Martes. Sayang ti ayuda nga iwaras dano saggay salaang ti maawat ta mare. Nang idulinam iti istab nga inted ti barangay lakay. Ay nawang, inton Bernis pa yung mangiwaras dagi dyan. Amok Apay nga ron asal salud-sudon ti istab. kasapulak nga road. An-an umay. Basta kasapulak. Saludsud ngamin amin. Imbagak lang nga ruden a kasapulak. Kita kami ti drawer, agay jay. Agyamanak. No an-anum ngamin day nga istab Basta ada pangusarak. Saan ang masapul a saludsudem no anya. Inwara sumut gaya man ti istab kadagiti kalugaran tayaw Mario anak kaw. Nalpasan na nang, hindi pa lang Lunis. Isuma kami tibilin ni Kapitan. Apa na saludsod dyan? Naikan ka di amin. Wala nang, one per household. Nga madati sobra. Iso nga intid mi kadagiti talaga nga kasapulan. Nasaya at mat nga rudno kasta tapno awan agriri. No bilang man tadalat tatagriri, mabalin mo't nga agdiritsyuda di barangay hall. Tapno maipalawag mi iti personal kadakwada. May mayat manen ati kasta. No daduma ka narigat ang makaawat dagiti kalugaran tayaw. Nang runa pa'y no ayuda ti saritaan. Naku na ayo pa hinanang. Kita ang maray. Nalpasan. Naipaserox kumatlaangan ti istab. Maasarak iti dayji asuling. Di kayat nga isirox ti istab. Ay nawaw, apay kanukot bayadan tamat. Di na kano kayat ta ang mga nuong tan ni Kapitan. Naimbaglaangan taim manugot ni Nana Yuli ang mga isirox. Manungay ta impaserox mo mare. Ado da ito'y Pagguduan ta mare, ta ipila ta inton Biyernes. Okay mare. Saan ka di amadlaw na iserox laang? Saan mo't mare? Kita akit agkakarupa da. Ay, wanan niya. No salod-suden da no apay nga ado ti istab ta. Ibaga talatan nga impaw it dati daduma. Un mare, kasta ti aramiden ta. Sayang mat. Libre ko naman. Day talaangan agpila ti maaramid. Naku nampay mare, saan mat siguro ani Kapitan ti mangiwaras? Saan damot siguro amadlawan niya? Saan ani Kapitan ti mangiwaras mare? Kano ado tayo nga agpila? Saan da amadlaw? Bernis ita, ipila yu ti istab tayo, wana bakit? Wan amok daytan. Ada kadilakad mo. Ado ti trabaho ki Garden. Apay ka day? Awan makiday, nasaludsod ko laang. Agawid kamot la dagos no malpas ti pila yu tatulungan na kiti trabaho. Wan malpas kami adagos. Ay nawa, sungaro da masapsapa ka, tapno sikat ti umuna iti pila. Anyat urasan, ang mga no adumat ti nakapila ijay. Sumurot kanto iti Garden no maalam ti ayuda. Ta isupay mo ti maitulong mo kanyak. Alawunan, boss! Atigdug pay la ang gayam ti pila. Un nga rod mare. O
gusto mo kidi tapno mabannog dagiti mangiwarwaras. Saan damat siguro ang makadlawan niya, Mare? Adumat ti tao, Mare. Imposible mo't ano madlaw da. Sa bagay, sigurado ang nabambanugan dagita. Dakkel ti posibilidad na ang makalusot ta. Libre ko naman. Dakkel at tipigta no ado ti mayawid tang ayuda, Mare. Ada pa'y cash gift anayon na. No maalat at ti ayuda ta. Agpasalunta, Mare. Unang, agpa-cutics ta. Kan agpakulay ta itibo. Nabayag matan day di na o di ang nagpamanicure ta, Mare. Nangaron, Mare. Manuabulan mo itong tinapalabas. Iso aditan sayangan day ti agundaway, Mare. Iji bangir ti pagpilaam. Tat dituyak met, Mare. Agsina ta, tapno saan amadlaw dagiti mangiwarwaras. Kaya't nakanumat ang makasarita, kagawad. Wen, agtugaw ka. Ada ka di basol ko, kagawad. Nagpila akla ang matpara iti ayuda. Nangalaan nyo iti peke nga istabyo. Ay nawaw, piki nga istab. Wen, Ay nawaw, nadlaw dagayam. ado ti istab nga impilam nga may salaang ti original ijay. Jadad duma, peke. Apa di ka makasungbat? Ipagarupyo siguro ang makalusot kayo niya. Saan apeke ti istab mi, kagawad? Aday tanay, kinaham. San lang ada kayo tinangipila iti peking istab? Ado kayo. Kastoy ti original nga istab nga inwaras mi. Adda ti pirma iti likod na. Kitam. Kitam ti istab mo. Day tamat tinaawat mi nga istab, kagawad. Ay. Pangaasi o tasalas siya tiluklukwan nyo. Amo ka. Inpasirok siya dagita nga istab. Kinabwakaw ti kastang aramid. Kasanungay day tamare. Di addan record ta iji barangay hall. Adda na, Mare. Ay, nakababain launay, Mare. Kunaklaki, di no makalusot ta. Nakitak ti post dagiti kalugaran tayo. Kat ti peke nga istab ti pagsasaritaan da, Mare. Makapaasar mo, Mare. Sayang lang ti bannog taan ng ipila. May salaang mat nga istab ti inawat da. Naku nampay. Awanan Cutics no more. Anyangay nga rod, natikluta mo't adagos. Dakkel ko mati posibilidad ang makalusot. Naawan ti master's list na. Ngam nadlaw da pailaang nga awan ti pirma. Ado tayo kanuan ang ipila iti peki nga istab, Mare. Numaamuan nila kay kuti maipapan iti daytoy abanag. Awanan sigurado nga ungtan nak. Oray siyak mo't amare. Inramandak pa yan. Apay ngay asyak ti pabasulam, kat desisyon tamat daytoy adwa, Mare. Apay nga talangan nagawad ka bakit? Hay nawaw, atidog nga rod ti pila. Napudot man ti ulom kat kasangsangput mo laang. Makapaasar mo nga min dagita at tao. Asino? Basta adda. Di mo nga rodi bagano asino. Ayun gaya. Nadamag mo ka di ti isyo may papan iti ayudang inwaras ta. Apay ka no. Adda ka no tinangipilay ti peke nga istab. Naimbanglangan ta nabisto dadagos. Aya. Di da amot makontento. Una yan dagiti buwakaw at tao. Ti kayat da siguro kat isudalaan ti makaraman iti ayuda. Anyat ko na, Mario, anak kaw. Dagiti kalugaran tayo at di amot makontentoan, anang. Ay nawaw, apay maut. Agasam man, taad dati peking istab da. Anya, Naimbaglangan na, tanadlaw dagiti mangiwarwaras. saan nyo ka di apinirmaan ti original nga istab? Adda ti pirma ni Kapitan. Ngam naturod dalat tamon. Impagarup da siguro ang makalusot da taado ti tao. Ni Juana ti maysa. Duwada iti gayim na. Ay nawaw, one istab per household nga road. Apay akas tapay laang matinaramid da. Amuyo na nanang. Buwakaw da nga ron. Kaya't dati makaado. Naimbangal daw mo, lumabasak pa'y. Papansin bakit? Na, apay akas tamot ti panagsasaumwa na balasang ka. Di nakasarsarita, taging ga itakat maditimod ko. Ay nawaw, ti ayuda kan peke nga istab ka de ti makagapaw.
Awanan bibiyang yaw. Ay nawaw, naikan kayo mo't iti original nga stab. No awan na saya at nga ibagayo, lumabas kay latan. Anya, Di yu dadaulan ti aldaw ko. Diyak kaya ti mabadrip abigbigatan. kasaritam tuman ni Juana, Mario anak ko. May papanitan niyo, nanang. May papan iti ayuda ah. Ay nawo, makalawas mo tin tinapalabas Saan da pa'y nga rod anak ka move on. Kasanumat anay bagayo at ita pa nakamove on. Wan atakus ko sila panakit din da Juana. Anya? Kasaritam taw. Diyak kaya ti mairamraman iti dayta nga isyo ko naktumag. Awan ti amok may papan iti dayta nga ayuda. Ken peke nga istab. Ngam no apay ako sila panakmet ti nakasjay. Pangaasim tadi mo iramraman ni nanang ko. Asino mat tinang ibagakang ka nga inraman ko ni Nana Perla? Kusko sila pamkanumat ni nanang. Ay nawaw, awan amok dita kagawad. Saan ko mga agsakit tinakam yo no nabisto ti kalukwan nyo? Naimbaglangan tanaanos ni kapitan. Saan da kayo nga imbabayin? Alawanan, da kayon ti hustaw. Apay, anya ko mati makagapo nga agreklamo kayo. Nagbaling kami mo't apatas Oho! Wano? Talaga adiyo ammo ti makontento. Iso akas ta ti ugalyan nyo. Saan anasaya ti kasta? No adda ti ayuda. Pagbibingayan tayo nga agkakabaranggayan. Saan kayo nga agbalin na buwakaw? Makapaasar man day di akagawad Mario Mari. Apay ni kagawad Mario Mare. Anya kumapay, sinirmunan dakmanen No kasta, sinirmunan na kamay. Uy, makaparurud nga rod. Oray siya, Mare. Sinirmunan da mo ilang. Saan kay nga agbalin abwakaw ko na nakiidin? Kasta mo lang timbaga na kanyak Mari. Naimbagla ang atasan anang ngagdila kay ko. Kunaklakit din, dagiti kalugaran tayo lang, ti Buakaw. Buwakaw mat nga ibagbagam si ka, Cesar. Ay nawa, di ka gindidiam mo. Amukon ti kalukwam. Anya? May saka mo, gayam ka dagiti nangipilan niya. May saka mo, kadagiti nangipilay ti peking stab. Ay, kuwala kay. Di kan makapaglibak. Tanangag ko at kayo ti pagsasaritaan da kagawad Mariaw. Kunaklaki di nunalpas day tanga isyo. San anasayati kasi nga naramid yaw? Nakababayin launay. Husto na, nauma akon iti sermon. Saan mutten amalmalpas day ta sermon. Awanan, nagbalin na dakkel nga isyo day ta peke nga stab. Na apay manen. Isumot man ang trending dito lugar tayo. Ay, talaga bakaw dagita akalugaran. Saan mo na malmalpas day nga isyo? Una, tati tunggal may sakit ipagarup na matin analaing. Masapul sa amatan nga agsasarita kayo kada kapitan. Uray siyak ngamin kat mairamraman ak. Siyak matan tiguraan dagita abwakaw. Gaputa kagawad ka nga anak ko. Payabanto kano ida ni Kapitan Nanang. Usto tapno masulbaran day ta aparikaw. Kan tapno saan mairamraman dagiti inosente. Una nang, Kaanaw nga agsasarita kayaw. ito no mailawas Nanang. Urayan mila ang tibagan ni Kapitan. Ustumot lang, numasirmunan dagita abwakaw, tapno di tuman ulitin ang tinaramid na. Naimbaglangan ta nasalaw kayo dito dalan, Regina. Apay ka di kagawad. Agsasango tayo kada Kapitan ni Barangay Holinton Martes. Ay nawaw, apay ka no. Wana, tasan mo ito na malmalpas ti isyo? Awan ang mumidit na kagawad. Umay kayon to itigayem mo. Ay nawaw, nagululi makakmatan kagawad. Aming nga dati peke nga stab na kat papayaban ni Kapitan. Ay nawaw, apay akas tamat nga kagawad. May mayat mo't laeng, numapagsasaritaan ti parikot, tap numasulbaran. Anya nga iti saludsudon ni Kapitan Ijay kagawad. Dito ti jakam mo. Basta agsagana kayo. Ibagam kan Juana agayem mo, tapno ammo naman. Una yun di kastoy ang nagbanagan ta, Mare. Wan nga rod mare. Para laang iti ayuda kan peke nga istab, maibabain tamatan. No apay ngamin amasapul asumango tayo kini Kapitan. Isong matibilin ni kagawad Mario. Anya nga iti ibagata kan Kapitan.
Ibaga talatan at ipod no, Mare. Siguradong agungot dayjay. Saan tamot laangan ang makapaglibak? Tamo na mutan ti may papan iti peke nga istab, Mare. No aglibak ta, ang mga nukarkaro ang makaungot dayjay. Agawi daksan, Mare. Kasla nakababain mo't. Ay no, adata dito yun, Mare. Nakababain nga raw. Nakababain, nga masapol asangon ta ti bunga ti kalukwan ta, Mare. Nagbalintan tumang amin abwakaw. Ay, nawaw! No adda pagsayaatan, makontento ka itinaawat mo. Di ka agbalin abwakaw, tapno addamat maramanan ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.